Ana ya metlhale e ka lone lefatshe leno le ka rarabollang ka teng dikgang tsa kgotlang gareng ga batho le diphologolo. Fa lentswa se golagantswe le ditlhopha tse di mašetla mo kgaisanong ya Hollywood Bets Kosafa setlhopha sa TEME sa re se tla ithuta go le gontsi. Nde re go dumedisa motho e tshwere go amogela nna ke bidiwa Reginald Richardson. Nna ke bidiwa Oratile ke fitlhile a re simola ka tse di gogang kwa pele. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o kopile banni ba toropo ya Lobatse le setšhaba ka kakaretso go ya go diragatsa tshwanelo ya bone ya go tlhopha ka boitshwaro jo bo letlelesegang kwa ditlhophong tse di tlang tsa setšhaba. Tautona Masisi o buile se kwa phuthegong ya kgotla kwa peleng fa ile go lekola banni ba toropo e maabane. Monica SETSWANA ka pego. Tšhaba ya lefatshe leno le le itsegeng ka tsamaiso e lolameng ya puso ya batho ka batho e ta ikgwegela kwa mathopelong kgwedi eno e le 30 go ya go thopha boeteledipele jo bo tla le etelelang pele dingwaga tse 5 tse di tang. Kgannye ya ditlhopho ke kgannye tona. Ke kopa gore le etse ka tlhoagalo ke tle go kopa be ke rotloetsa gore mongwe le mongwe o ikwadisetseng ditlhopho a se ka na le poiho, a se ka na le pelaelo. Re santse re le mo Botswana dio di a laolwa. Ga gona ope o tla go tshosetsang, o tla go kgerisang, o tla go kgokgontshang, o tsomoga gago mo mosong we go tlhopha. Mo dikganyeng tse di amang dithabololo, puso e kaile fa go na le tse ikaelelang go di tsisa mo toropong ya Lobatse. Mo NDP 12 nka le solohetsa ibile ka tlhomamisa gore re tlebe re tsosolosa mme ibile gape re tlhabolola di heritage sites mo Lobatse. Sengwe le sengwe se tsama malatsing ano ka motlakase ke sone se nne ra thuba lebelo la gore a re thuse Batswana ka boeteledipele ya go motlege rights tautona gore re tsenyetse Batswana motlakase mahala. Mme ba Lobatse la disappointa ka gore e ka re lebonya gompie kwa naga ke tsa Lobatse ke tsa ile clustera e tsentse morolong mo le metsi ya teng thata ka la itse gore metsi ya morolong intsi. There are only 2,630 applications tsa free connections. Banni ba lebogetse dithabololo tsa ba setseng ba di akola mme fela ba thalosa fa gona le tse ba eletsang gore di tsebogelwe. Rona toropo ya Lobatse re bona go ka nna botoka ga re ne re ka gore gape re special economic zone ya nama le its byproducts gore dio tseo helana in trickle down effect di-policy sengwe le sengwe se tla tswa mo di byproduct tsa nama e nne sone se e leng gore se tla gwetlhela batho ba Lobatse mebereko. Re na le ba re neng re tsetse le bone mme ba tlhokahetse mme bana ba tlhokahetse ba apolaetse ditsha tsa bonno go bo molapo a bojang mo bo Lobatse mme ha ba sena go tlhokala bana le dingwaga ba ne ba applyile bo ba nna le dingwaga ba tlhokahetse ditsha di a tswa ha ditsha di tswa bana ba tlogetse bana mo malapeng a bo mmabo yaanong ditsha ha bana ba re ba di claima ditsha bana ga ba di nelwe. Gona le tsamaiso ya hapegileng mo go bitsong gote special dispensation ka sekgwa tsamaiso ya hapegileng ya gore ba ile ba ka ta sekana bana ba ba ka ta sa tlhokomelo ya ga mabuipelego bone go a leta kana go a letelwa gore re dire jalo mme ke tsela gore ke thulaganyo e leng teng e kwa dilweng gore ha ba ka ta sa tlhokomela ga mabuipelego go a letelwa gore re dire jaaka le kopa. Tsamaiso e ya go tshwara diphuthego tsa kgota mo metseng le ditoropo tsa lefatshe leno e fa puso sebaka sa go lekodisa setšhaba ka mananeo a puso ka go farologana. Monica SETSWANA, BOTSWANA Television. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o kaile fa puso e kgathala ka tswelelopele le go tlhatlosa matshelo a banni ba Bray mo kgaolong ya Kgalagadi ka go tokafatsa seemo sa metsi mo motseng wa bone. Tautona o supile se fa re bolla semmuso se diba le ditlhabololo tse dingwe tsa sone tse di lopileng madi a fetang 5 million pula. Tautona o ne gape a supa fa puso e itlamile go fefosa tsamaiso ya go netefatsa gore beng gae ba nna le lefatshe ka ba na le dingwaga ba beilwe ka fa mosing
ke melao e neng e dirilwe ka nako ya puso ya ga mmamosadinyana e neng e ba rontsha go akola ka botlalo tshwanelo ya go nna le lefatshe. Taotona o ka ile fa puso e tsweletse ka thulaganyo ya semolao e faphegileng ya go reka lefatshe leo go le busetsa mo diatleng tsa benggae. ngwa setala tse le gore batho ba puso ga mmamosadinyana le ba idiralo mahatsi otlhe a ne ba busa ba go tsona le moteng ne yana gore le tse boipuso amogelang lona ba le tla nnang baipusi gore ha motho mosweu a leng teng lehatshe leo la segwa wa le neelwa e be le ntshiwa mo taolong ya lona le neelwa ene go ela ruri puso e emetswe ke tautona ka sebele o na le dithata tsa gore a tseye lehatshe leo e be go kanokwa gore ke bokae le motho a ntse a re wa gana tota ka sekgwa go bidiwa expropriation a ba duelwa e be le phuthologa e rue ga tsamao kwao kgosi sedibase se epilwe e komponega di-triple h madi gore a gore a puso ya dirisitseng go baakanyetsa gore go nwege go nowe hela ke 5,765,290,092 thebe re le puso ka bopelonomi re ntsha re thusa keletso le tshologelo ya me ke le moeteledipele wa puso ke gore madi a tswa a berekele batho a ba direle. Re sa le fo Tautona Masisi o ne gape a tsaya sebaka sa go abela motse wa Bray dipudi di le 10 phoko le poo go tlhabolola boleng jwa leruo go tlhabolola matshelo a benggae le mhama wa temothuo. Tautona o ne a rotloetsa banni ba Bray go dirisa mananeo a puso go itlhabolola le go tokafatsa matshelo a bone segolobogolo mo mhameng wa temothuo o ka kgonang go kabakanya itsholelo se se tlaleletsa mo maitlamong a go netefatsa gore BOTSWANA ba akola ditlhabololo ka kakaretso. Itumela gore le ditile morutile mo ka se hela ga di le tlotse le mo dithuto se ka dipuisanong le batho le toto le bangwe ba bantsa mananeo a mangwe a puso le bone gore mananeo a ke montlelentle mme a tlhoka motho a itele sehuba a batla tswa pelo a iretse lona batho betso a ntsheditswe madi gore la tse mananeo a di le go pekurile gape gore le kgona gore le tampurele le kamakame le tseye ka lebogole e be le tsaya le ka lene o tseye thuo le toto o tseye tomo le toto kanti o tseye thuo le toto o ipatagane le tšhematšhema. Lekalana la dipatlisiso la Okavango Research Institute le rotse bukana ya ntlha e supang methale e lefatshe leno le ka e dirisang go rarabolola kgotlang ya batho le diphologolo. Bukana eo e santse e kanukiwa ke bana le seabe go tlhola gore e ka tokafadiwa le go konetelwa jang. Fa a bua kwa tirong ya go rola bukana eo mokwaledi kwa lephateng la tikologo le bojanala re Boatametse Modukanele o gakolotse baitsanape go tlhomamisa gore bukana eo e tswa ka tharabololo ya dikgang tse ke letleletswe mo lekae. Puso e ne ya tsaya tshotso ya go tla ka tharabololo ya dikgang tsa kgothang magareng ga batho le diphologolo ngwaga o fetileng go tsibogela sello sa batho ka go farologana go akarediwa balemi barui ba ba latlhegelwang ke leruo le dijalo tsa bone ga mmogo le dipalo tse di golelang pele tsa batho ba ba latlhegelwang ke matshelo ntateng ya diphologolo tsa naga. When we look at a strategy moving forward, we should also look at... Re tshwanetse re tlhomamise gore bukana e re fa ditharabololo tse di pharologano go itepatepanya le kgwetlho ya kgothang magareng ga diphologolo le batho. Because we do not have the resources. Go ne ga gatelelwa botlhokwa jwa gore bukana eo e kwalwe ka tsela e ka tlhalogangwang ke batho botlhe. Remember who we are doing this for. We are doing this for people who are in the agricultural sector, who are in the rural areas. They are the ones who should benefit from. Bukana e kwaletse batho ba farologaneng mme go botlhokwa gore go nne motlhofo gore e tlhalogangwe ke batho botlhe. Have got no clue about what wildlife is, but they need to be able to make sense from their sectors to say this strategy can help my sector.
banni ba metse e farologaneng ba lebogetse seabe sa bone mo go kwalweng ga bukana e. On the second column, that is solution, we need to find ways of, allocation of adequate budget to Department of Wildlife and National Parks. Le bone ba tabana le the resources and capacity to deal with human-wildlife conflict. Dingwe tse di tharabololo tse di tsileng ka setšhaba ke gore go nne le letlole le le itebagantseng le dikgang tsa kgotang gareng ga batho le diphologolo. Batho ba supa gape gore ba dumela gore go botoka go rekela leruo le lešwa mo boemong jwa go fiwa madi fa le jelwe ke diphologolo. Issue ya replacement of livestock or property destroyed, this one was all over. Gore ke tsa gore ka pogo ya 40,000 be ta ijiwa ke tao ba ga rona ke bata pogo ya ka 40,000. How 1,000 pula? What am I going to do with that? So this one was also for replacement. We don't want the compensation. Bana le seabe ba rotloeditse go tlhomamisa gore bukana eo ya methale ya tharabololo ga e kgetholose ditsetlana tsa botlhokwa tsa tshireletsego ya diphologolo. Ke letleletswe Somolekae BOTSWANA Television, Gaborone. Puso e tsweletse ka maitlamo a yone a go nna le itsholelo e ikaegileng ka thekiso ya dithoto ka mafatsheng a sele e tswakantswe ebile e akaretsa botlhe mo ditlhabololong. Se se tlhalositswe ke mothusa mokwaledi kwa lephateng la papadi le madirelo mme Seipati Olweni kwa dipuisanong tsa Botswana Exporters Roundtable Forum mono Gaborone Mojadi Mokibelo ka dintlha. Maitamo a lehatshe leno a go nna le itsholelo e di gogang ko pele ebile e ikaegile ka thekiso ya dithoto a sekametse thata mo go emeno ke mohama o ikemetseng mme mananeo a papadisano a tshwana le la African Continental Free Trade Area AfCFTA a tanela bagwebi sebaka sa go dira kgwebo ka tshosologo mo kgaolong ya Aforika mme seo se emeno ke maiteko a go godisa mohama wa kgwebo le go dira letseno le le botoka. As we align ourselves with Vision 2036, which jaaka re tsamaisana le tebelopele ya setšhaba ya 2036 e ikaegileng ka go hetola lehatshe leno go nna la itsholelo e fa godimo ka ngwaga wa 2036 phetogo e re neela sebaka sa go taka maele a go ka tokagatsa lenaneo la papadisano la AfCFTA to boost our export performance. Go nna le selo se se siametseng go gweba go tlhaloswa go ka atolosa mmaraka wa bagwebi konte ga lehatshe leno. Some of the countries are already mahatshe a mangwe a setse a dira dipapadisano ka gatase ga lenaneo le la AfCFTA mme maikaelelo magolo a rona re le UNDP ke go bereka mmogo go ema nokeng mohama o ikemetseng go ka phadisana botoka mo mmarakeng. Start trading under the AfCFTA. Bagwebi ba supile ha ba tanankola matshwenyego a ba lebane lone le gore tselapedi ba tsa ehe go ya pele. I'm glad that they have made this initiative for us to be able to actually ke itumeletse gore re kopane re le bagwebi go ta go amagana dikitso te ba le go bapatsa dikgwebo tsa rona. To tap in a market of 1.3 billion, I think it will really be good for us. To be able to give us phetogo e ta nna yone e phunyeletsang mo gongwe ke bagwebi ba bangwe mo dikhamphaneng tsa rona mo godimo ga mo e ta godisa dikgwebo tsa rona. It's gonna grow. Phetogo e ne e kopantse bagwebi le bana le seabe mono gae go ta ka ditharabololo tse di ka nonotsha lenaneo le la go bapadisanya la AfCFTA ka maikaelelo a go thogatsa mmaraka wa theko le thekiso ya dithoto gareng ga kgaolo ya Aforika. Mojadi Mokibelo, BOTSWANA Television, Gaborone. Tona ya tsa mafatshe a sele Dr. Mmkgodumo wa khotse barulaganyi ba moletlo wa ngwao wa Mmkgodumo go bo ba kgonne go rulaganya moletlo o kgatlisang bile wa atlegile a re meletlo e tshwana le o e tshwanetse ya tshwarwa ngwaga le ngwaga ka ithusa go bopaganya setšhaba le go rotloetsa badiragatsi le bojanala jwa ngwao. Dr. Kwape o buile se a bula semmuso moletlo wa Mmkgodumo wa go ipelela ngwao kwa Kanye ke Sofetse Makwinja. Fa kgola tiro e Dr. Kwape o tlhalositse fa puso e itlamile go tswelela rotloetsa meletlo e ya ngwao ka jaana e thusa go tsosolosa serodumo sa merafe. A re go botlhokwa gore ditiro di tshwana le tse di bo di ka bolokwa go leka go somarelwa ngwao e ka reng ka moso setšhaba se kgone go ka e fetisetsa mo kokomaneng e tlang go itse gore se ka ya nyelela.
betso maikaelelo a rona re le lehatshe la Botswana mo go ageng itsholelo e tla re tshedisang rotlhe re batla go ikega ka dikitso mme dikitso tse tshwanetse di akaretse bonatla jwa rona bokgeleke jwa rona jaaka re bone mo mosong ono bomma rona le batsadi ba rona ba supa di khahela dilo tse di a kwalwa di a sirelediwa di bo di tsenye letseno mo matshelong a rona. Go sekgolo ya bangwaketse go se malope wa bobedi o ne a galaletsa tiro e ya ba kopa ba beeletsi go thusa go boloka lefelo le ka go tla ka ditsela tse le ka sirelediwang ka tsone. Go kwana re batla go nna go ntle re se ka ra go dirisa hela gangwe mo ngwageng ya ka re go dirisa gangwe mo ngwageng jaana. Gore go tratelelo e la ile conference facility re ka ira go kwana. We've been dreaming about this for just too long. Tota re tshwantse ke re ire sengwe ka Mmkgodumo. Re al dingwaga re ntse re lora gore Mmkgodumo a tratelelo a tsenye diphologolo mme hela it's not just happening. Re kopa dithuso tla batho betso lo nne lo re akantse gore tota re ka ira jang. Ha re le teng hana go bidwa go te Ramatea range mo teng ha Ramatea range betso re na le tshimo ya 40 hectares pe le helo le le gore place e tola ke 2,800 hectares mo teng ha place o ka bona la gore sentse re na le lehelo le le tona le le gore ga le ise le le dirisiwe. Toro ya lehatshe la Botswana Vision 2036 e eletsa gore ka 2036 rotlhe re le Batswana re bo re atlegile prosperity for all mme gore go nne jalo re ka atlega ga re bopagane re le tšhaba ya Botswana re ka atlega ga re na kutlwano ga gare ga rona re tšhaba ya Botswana ka gore Motswana o rile mabogolinku a thebana ga re ntse jaaka re ntse jaana ra neelana megopolo e tswa gone ka moso re kgona go dira ditiro tsa rona go ya kwa pele. Banne ba Motswakanya le tikologo ba kopilwe go rotloetsa meletlo e le go tsaya karolo ka dipalo tse di kwa godimo go tsosolosa le go fa ngwao ya bone tlotla e e tshwanetseng. Ke se go fetse Makwinja BTV News Kanye. A re tswara go ne go motho weso mme re tsetsa metshameko. Tla ke go amogele ke go leboge ba Dikgang re tsene mo dikganyeng tsa metshameko mme tsone tsa re mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa kgwele ya dinao sa bomme the mess basimane botlhe Alex Malete a re ntswa ba golagantswe le ditlhopha tse di mašetla mo kgaisanong ya Hollywood Bets Khosafa seo se tla ba thusa go itlhokoletsa kgaisano ya WAFCON ya ngwaga o tlang sentle a re utlwe Kagiso Molelekwa ka pego. Mokatisi Malete a re e le ba bokatisi ba tsere nako ya go kanoka dithopha tse ba ya go lebagana le tsone mo Group B. We want to progress. We have to win against Malawi. Ga re batla go dira sente re tshwanetse re fenya motshameko wa ntlha re le bakatisi re tsere nako ya go batisisa ka dithopha tse re tshameka le tsone mme re lemogile gore Malawi ke sethopha se se mašeta ka gore ebile ke bone ba sireletse ba sejana. Mauritius ba ne ba soma kgaisanong e fetileng mme go nna dingalo go ba kanoka. Madagascar yone re setse re kile ra bona ka fa ba tshamekang ka teng mme re siame go ka ya go thabana. They also played Mozambique, so we need to look at those videos carefully and see what we can get from them in terms of what is it that they do really well and how can we help them as a team. Against Mauritius, it will be difficult to get information because prior to the competition, because they were not part of the last year's Khosafa edition. But Madagascar, we have the videos, so we are fine with information. O tsweletsa supa gore e le sethopha sa the mess kgaisano ya Hollywood Bets Khosafa ke engwe se di ba thusang go tokafatsa se ba dileng ka sone mo kgaisanong wa AFCON 2022. For us, Khosafa is coming at the right time after we have qualified for AFCON.
which will be held. Kgaisano e tsile ka nako e siameng karata e dirisa gape go ipankanyetsa kgaisano ya ngwaga o tanya WAFCON ka gore nako e fetileng re ne ra felela ko tikologong ya mantshano mme re ikaeletse go ya go fetela ko pele. WAFCON, we made it to the quarterfinals. We want to improve on that. Setlhopha sa the MES ba feletse mo tikologong ya dithotswana mo kgaisano e fetileng mme matho thata ba lebile mo go mokatisi Alex Malete le setlhopha sa gagwe go tokafatsa maemo ao. Kgaisano ya monongwaga e simolola kgwedi eno e le 2022 go tsena kgwedi ya Ngwanatsele e thola gabedi kwa Aforika Borwa. Kagiso Mmolele kwa PTV Sport Gaborone. Mopagami wa monogae wa mapelo a dikuta Ross Branch a re tlotla ya sa tswang go e gapa ya bomampodi jwa kgaisano ya 2024 World Rally Raid Championships tlotla ya gagwe ya World Rally Raid Championships ke katlego e kgolo ya toro ya gagwe ya go tswa bonyenyaneng a re utlwetse go fatso malepa ka pego. Branch o gapile bomampodi jwa lefatshe morago ga go kokoanya dintlha mo ditikologong tse 5 mme a kgona go fenya ditikologo tse 12 kwa kgaisanong ya 2024 W2RCFIM Rally Raid World Championship. Radio a mo fetotse Motswana le moAfrika wa ntlha go fenya kgaisano eo. It was an incredible emotional experience for me. You know, it's been a dream of mine since a little kid. It's been fa ke fenya kgaisano e ka go nthusitse go fitlhelela toro ya me go tsweng bonyaneng jwa me. Ke ikutlwa ke le motlotlo thata ga ke ne ke ipoleletse gore ga ke batle go swabisa palapalame ba ba ntseng ba nkeme nokeng ka nako sotlhe. What went through my mind, the main thing was that I never let my family down. You know, I promised them I'd be a world champion one day, and all the effort and hard work they've put into me would eventually pay off, and for me that was a really big thing. Godimo ga mo go nna le ngwaga o mona magadi o sena dikgobalo dipe go nnile le sabe gore mopagamiyo wa dikuta wa dingwaga tse di 30 le bofera bobedi a tsabakele mo kgaisanong e. Ke nnile le ngwaga o molele mme ke dumela go tswelela ke dira sentle ka mokgwa o le mongwe mo dikgaisanong tsa me go nnile le sabe mo go ntse maduo a kgatisang go sa nne le dikgobalo le go itekanela go nthusitse go fenya bomampodi ga me. Ithutile go le gontsi mo dikgwethong tse ke kopaneng natso mo dikgaisanong ka go farologana ka go fokotsa diphoso. Ke simolola go ipakanyetsa kgaisano e ngwaga o fetileng ka kgwedi ya Phalane ke palama seka go rala lefatshe leno le la Namibia. Re le mororo go emela lefatshe ko dikgaisanong tsa motlhale o go tla ka kgatlelelo Kalahari Ferrari jaaka Branch a tumile mo mererong ya kgaisano tsa mabelo a dikuta o dirisitse seo e le kgothatso go fenya kgaisano e. Representing not only a nation but you're representing an entire continent. It plays a big toll on the go emela lefatshe bogolo jang Afrika ka bophara go tsenya mo kgatelelong ga gona motshameko upe yo batlang go swabisa barutloetsi ba gagwe fa lebelo le simolola o harahariwa ke dikakanyong tsa go fenya lebelo le go diragatsa ditsholofetso tsa barutloetsi ba gagwe. Ke monokeng ya monogae e ne ya ntisa moko gore ke seka kalatlhegelwa ke lebelo la bofelo la paka eno. Ke ne ke ikaletse go fofisetsa folaga ya lefatshe la Botswana kwa godimo jaaka go sena sepe se se monate go utlwa pina setšhaba sa lefatshe la gago e opela. I wanted to go out there, give it my best, and fly the flag. You know, there's no better feeling than listening to your national anthem being played at the end of the race, and standing up there with the Botswana flag and knowing that you represented that nation and you represented them well is an incredible feeling. So I'm very grateful to get that opportunity to, give back to our country, to give back to our motorsport a little bit, and just very, very emotional, but very happy day for me, that's for sure. Branch o lebogetse ke monokeng ya balapa la gagwe ga mmogo le barutwetse ba ba tsweletseng ka go mo ema nokeng mme jaanong o tla nama a ikhuditse jaaka itlhokoletsa kgaisano ya Dakar Rally ya ngwaga o tlang ka kgwedi ya Hirikgong. Tsegofatso Malepa, PTV Sport Gaborone. Ra mo lebogisa Ross Branch go bo a tsholeditse flaga ya lefatshe la rona mothetso a re di be khutlo gone fa ka jana le kana go tsotlhe ikanye rona. Tsatsi la Labone re soletse gona go la pula diphefo kgadi mo mafelo mangwe mo digalong tsa gantsi ga mmogo le kgaolo ya kgalagadi re soletse re go thibile ka bontlha bongwe ko borwa botlhaba kgatleng kweneng nghabe ga mmogo le kgaolo ya Chobe
fa ko kgalong ya legare le ko bokone botlhaba gone re soletse re bo go apogile mo mosong gone re soletse re ikutatsa go le tsiditsana mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatlhengkweneng borwa jwa kgaolo ya legare ga mmogo le bokone botlhaba fa ko bokone jwa kgaolo ya legare le ko tšhwabe gone re soletse re go ikutatsa go le bothito mafelo a mangwe a lefatshe leno gone re soletse re go ikutatsa go le mogote mme tla re mo tsamayong ya letsatsi go tla ikutatsa go le bothito mo dikgaolong tsa borwa botlhaba kgatlhengkweneng legare ga mmogo le bokone botlhaba ka selekanyo sa bothito jo magareng ga 20 le borwa bongwe go go 32 mme mafelo a mangwe a lefatshe leno gone re soletse re go ikutatsa go le mogote re soletse go etse selekanyo sa mogote o magareng ga 33 go go 35 mme a re leba melelo e šang e supiwa ke malo mohibidu ya bonala mafelo mangwe mo dikgalong tsa Nghabe Tšhobe bokone jwa kgaolo ya legare ga mmogo le kokweneng setšhaba sa kolola go tshwara melelo ka kelotlhoko mme a re leba mafelo mangwe mo Afrika re soletse kgonagalo ya pula ko Jerusalem ga mmogo le ko Nairobi mme go tla thiba ka bontlha bongwe ko Luanda Cape Town ga mmogo le ko Antananarivo mme go tla bonala dibata tsa maru ko Gqeberha ga mmogo le ko Windhoek re soletse kgonagalo ya pula ya Pifol-Kgadima ko Monrovia ga go tla bonala dibata tsa maru ko Cairo Tripolis ga mmogo le ko N'Djamena Mmino ke nngwe karolwana ya ngwao e re supang gore re bomang le gore re tswa kae re le batho mme se se re harologanye magareng ga rona mo lehatsheng la Botswana le Lebopo lothe mme ha re leba metse le metsana mo Botswana re ithela mmino ya Setswana ka go harologana mmino o tshwana go sana Tsutsube Metsatsi leno re phitela re lebile kwa motsemogolo